Kadhi wach machielo ma pod lit en ni familia wede kod osiepe noriwore e ik mar min jalendo ma chiel kuom mag kambi mar All Media Services Mashirima Kapombe e gwenge ma Kikambale County ma Kilifi. Jatend chenro mag kambi mar All Media Services Linus Kaikai ndilo jotije kambi ni yorote mawuok kuom jatend kambi no Laktar SK Mashare kin jotelo mamoko. Jotije noriwore e safar mogik mar koma ma Anjela Kapombe no ywaka kamiyo ma jang'wono kendo mano hero Uganda. Nyasi no ne ochopi kod josiasa moting'o gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro, gavana Mombasa Abdulsomad Sharif Nasir e kin mamoko. Na nini? Ndio alikuwa nusu yangu. Kama tuna jambo lolote tunaongea kupanga na kujaribu kufanya, huwa yeye ndio anachukua jukumu la kutimiza hiyo mipango yote. She was an exemplary wife, mother, grandma and friend. And I said to her, even in the silence, God is with you. He has never left. He will never leave. Kwa baba yetu Daktari Kapombe, kwa Fiona, kwa Eugene, wajukuu wote, kina Kenga, kina Zion, baby Angela, sote tunawapenda, tuko nanyi. Kila mtu amemsifia. Pia sisi tumepata changamoto. Tuaenda kuwekeza kwa watu, tuwekeze utu na tusijali vitu. Risala kutoka kwa Daktari SK Mashare ambaye ni chairman wetu. Vice chairman wetu Mrs. Mashare pia ameleta risala zake. Pamoja na mkurugenzi mkuu Washira Waruru ametoa pole zake kwa familia yako.